Ja, to! Ej, pismo. Kaj, si že nazaj te? Problem. Kaj, nisem Mene, dovedel. ne, kartica mi je zavrnilo. Ne? Ne, presežem, Samo da dajmo pred tem nekaj jaz ne sodelujem nabrati, zraven. ker pač mi je že zatežila, da moram pustiti Veš, a gre dokument. resno ti? Ja, ej, pismo, kartico mi je zavrnil. Ja, in ne vem, dajmo nekaj nabrati, no. Jaz imam res sem kovančke, ker niti gotovine nimam s sabo. Jaz imam... Jaz imam Le, ful. če bom pogledal, koliko Jaz imam. imam ful velik bakrenih. Ja, ne bakrenih, jaz imam tlele vse skupaj 5 evrov. Smo se znajdeli nekako, smo zbrali denar. Jaz sem sicer malo slabše prispevala. Imela sem s sabo bakrenčke, ampak 2 evra pa 2 evra. Ajde, sviri, da greva. malo poplaknemo.